Ütü күннән күндү көрәчүләр, күндү истәчүләр де чәппербит болла, күндү 2 час олата хеге саха көндөрәйтнәре компания күйә экраныгар онна тәтим саха радиотын бу эфириннән Time Out спортивный бирне көрә истә олырга доктор. Меха бүген үллибе комлектор режиссердар Марина Новгородова онна Николай Слепцов айдын. Я онна микрофонга мен ытачы Николай Бестинов. Бүгін бігі бит час ұстата профессиональный бокса туғынан кәпсетекпет, ол күрдік бұ субботаға дағыттыр. 5 частан өрігөй спорт ораға егер вызов севераден профессионаллар орталар көрде бокса күрақтығыта ұтылыға. Ол онына бігі аттақ соллақ, тоқ бар аттақ соллақ спортсмендар бұд барыта күттін ұлықтыра. Бүгін бігі бұ күрақтығы туғынан кәпсі кәллелер Иртүмен үтча жылларгар физическая культураға онна спортка сис комитетин председателя Георгий Русланович Балакшин. Кәленалар оны тағанан Россия үтүелләх мастера беги кен туттар үтчаппыд Василий Егоров. Онна профессионаллар ортоларыгар бейді хоттыруты хоқ кисе хеджар беги боксер бұд Петр Васильев. Онда кене ағатта тренера әме Россия үтүелләх мастера Василий Васильев. Сатурка менен бейеқі Саха профбокс компания салаятчыта Николай Дечковский киректірі, онна матчмейкер Сергей Сазонов. Кәпсетибетін сағалы бұд. Бастықытылы бейге Георгий Руслановичке беребет. Бұ күрақтығы тоқ солталағай, онна опсынан профессиональный бокса бұл Саха Сергер сайдыта онна енекеті. Опсынан Николай Дурова, опсынан бұл Күрәхтәһи тугатон бокса һәдите булды. Оны профессиональный бокса һәдите. 2 титульный булуктах, 2 титульный бул пяти кисехтах, тох чемпион России званиетер, онна Михаил Варламов эми титульный тох кисехта. Странца дружественне. Он Василий Егоров, он уже дебет эпитемудук, тюмик туга булырмы, тюмик буе. Самое главное эдер олор кыргыттар келен бу күрәхтә егәнниттән келен сөп бокса билдерин күрдүк. Сөп, нәҗү. Онда Василий Егоров түмүк кисите дәтләр. Олата олак күрәхтә һәм битәгән. Олата битәккин рингага таксан кисәгән. Дәре Василий, тоқтан индек санага келлен. Өтөкүндән Антон бастан туран хемир хастин бар булай. Сам уже тут бир 10 сыл боксластым, 13 сыл Россия сүймелдеме командалар арттым. 12 тан агасы көрмелже сбор күрәхтеги, оннан бәбин булагына бу бокс кентен атына түнен араяк багырын, үллән көрәк багырын. Оннан сүрүн сыл бу бойга булагына тан мәкә туз бәйбер Элбақсылаға тоттан бастығы әдерімсі қайраттан ағылымыттыра. Оннатын олейін бітейік кірсебін әмен жоным сәргеміндегер жүкізгей көракка аңырықпын барым. Бұл 2 күннен ринга таққабын. Анантан әтіркі ері ринга көрдіріға. Тәуді долгы яғын доқ болдыға де. Кехи бітейік кесетін әтіргілі дұрғанын ақтық қиынан түміктен мағарар болда де. Долгы бар болықтақ. Антан мен бу элбақсыл мұспыд опытпын, бартын туғынан тақсамын, кирсеммен, чой боксына көрдіреммен, күйеге мен әрәләқпен, 3 кой баға жарға астыбыд, бір екәріне күрдік бұл бойға бәлімнен небет. Ол күрдік мен 2 яныра түйір кесі бетім, кірдіғынянан барамыд уже бәлімнен ағылағапыд. Аспыққа профессионалларға мекесі бетін, онына болғаны қаған қайдан әрді тоқтан қалбыды. Профессиональный боксы тәуір қаны беті? Профессиональный боксы олу атын көрін. Любительскейн болағаны 3 раунд, профессиональный болағаны 6 раунд, ағысы раунд, 10 раунд, 2 раунд қауыр. Олейін бәлеме атын. Қауыр болағаны бейі параға сборныйға жән 10 раунд тұрауд, параға 3 раунд болағына тоқ пар бұдан кесіп. Онтан профқа 10 раунд кесеған тоқ парғынан. Жарга бастан туран жаргатын. Оннан яғыныны тугатын. Хасырда яғынынан, онна балтара сукка яғы басны хәнянаған, хәния бенаған ахығын. Оннан киси туга булағаны карагардыға ағылы. Бастыра антан ажу. Антан любийскийга разы бастыра антан түйінен кәйіғын 3 раунд болады. Антан профессиональный олағатын. Де білген вызов севера ден күрәқті хибет осынан
опсай өйдө бөлүн берер гына берген ролик көрөк кайын ол канеттен жа титул ихин кейсер Петр Васильев катылы берек бит. Ага. Билин меха ролик бар. Главное событие уходящего года. Приготовьтесь к невероятно зрелищным боям, которые запомнятся надолго. 14 декабря в 17:00 в Центре спортивной подготовки «Триумф» вы станете свидетелями настоящего зрелища. На ринг выйдет непобежденный якутский бриллиант Петр Васильев, который сразится с грозным Шахриером Ахмедовым из Новосибирска. Это противостояние обещает быть напряженным и захватывающим. Но это еще не все. Свой третий поединок проведет Василий Егоров, который встретится с филиппинским бойцом Джевен Велосайд. Кто из них окажется сильнее? Не пропустите этот невероятный вечер профессионального бокса «Вызов Севера» в самом сердце Якутска. Их можно приобрести в приложении «Мост», а также в кассах торговых центров Туймаада, Проспект и Айсберг. Жа нахачугай ролиги көрдүбүт, онна же ама бу хака хергер боларду ден. Ана өскүр атергерлотон Филиппинаттан арасыти ити дөйдүлөртөн келдилер. Де бүгүн таргамы булокта интернет сети менен олаттар бекелен атергел катын кекеден ластаңастан кетен же сой бүттөр боло. Манна киндери көсө атергел туох бол аялгабыт тымынан көрүстө же туман тыбыстымын сой бүттөр боло. Киндери көсөлүк китте. Лицом к лицу видеогүннен благодаря. Лицом к лицу короликмын пока. В то время колебало, завтра еще взвешивание, туда-сюда. Жара Петр Васильев бияха атергел бу көрүнгө хамыттын эрелбеп болор. Бир кас кисилаханы? Это 7-0 боксрака официально. Ага. Хетте кисилах, хетте кыйлах. Онан буллагана аны бастыгын титулга кисанде, титул тугар. Да. Ага. Россияга бастың ихин болор. Профессионалдык боксага Россия чемпионун атын быжалар. Аны утар саатчы олус күстах. Эми хоттуру тогойдыр. Утар саатчын туган туга теккан сөбүй. То по сборной билявит. Бирга даже оларға жуппет. Ди. Да, перед Рио Олимпиады Вася Егоров белемнелер кемигер. Соседом это хогар. Так что ничего особенного, Белявин соперник был. Левша. Уверта жумын хаскуна. Сөп, онна холобра вызов Севера мекаттан тураган? Асбак олох тыңаһаннах киси болбуда же. Оны төрәбит дойдуга кисер хайдагай. Төрәбит дойдуга жа кие ыгыллар бит. До этого старался видеоларга айдарытым мне, типа, стараюсь не думать туда-сюда. Он тот жака мигер тахаргар вух болар бит. То уйнохка надо. Уйнохка надо. Через это прошел, значит, опыт пар, все, экспириенс есть. Де тобу туох булдага же официальный киси, бу киси биттер барата туохторга туохтенете, шырдоктенете да? Боксрек. Боксрек тенде да. Онда барта кирен, олehen буллана холобра биги ол бутугар, олаттар бутугар булдага же. Күскеме болуп тахпыт, оччога булана кинер бу рекордтара эбиллен, билген тон этергел улухан кисилерге ыңрыктын сөп, холобра океаннын. Онан олаттар бутугар күскеме болуп кайын, олох триумфут алырук бутун нада да. Өрөгөй спорт орагайын, мандык күрөктө 2 күн ай болбат, онан баргатын ыңырабыт. Жара Петр Васильев агата манда келенлер, он тренера, эме биге атырбыт спортсменмыт Василий Васильев. Жара ани хатылы беребит. Олун турга хайдагай. Үтүгөдүнөн агарым олоктоктора. Атын ол турга дене таккатан кене булана 2 йыл Москвага Бупас спортивный клубка Андрей Ивачук-тенга директор уже 3 жыл болды. Боевой лагерь. Так полгода. Именно 2 йыл полностью олох туар сборын лагерынан нытты. Шуйдык. Еще паралар почти кас неделя бәйте күрәктә егүдүк клубтар Мунюстандан спарринг нахаллар. Та быйыл этеңгә булырын күтү булбатак булырын атабиге улганны асанкалар батак бит туакты кой били Африкадан калан антон адаптация баралар ренден били улганны долгый батак бит он такой это Африка китегулла чемпион набивиеттен хәҗәр күчтә була бит оны бияна улан атат үрәк булды ханнамар. Аны быгырга болатын
шөйдік сборданан будойды бутай калан бәбететтен бар хокпутынан аттан бастагы пояс болар. Элен бастагы пояс битер дойды бутыгар агалатапынан шөй болот. Онтан кикбоксинга кисер олус шөйдү кисер кесибитинде оны булланы бән этен турардакан холовра билин холовра бар билин кисерин боллар холо профессионалларга маны кайдан турар боллар бәбине бор болымын ден. О деми хары мига ло паста көрүң этигинен. Бәм рукута тусудан жактан болан. Биде проф көрүңөр бокс ден ататын көрүнөх. Техничный ден бар. Ударниктен дем бар, бастығы кес нөмірді әлбәқ болады ғой. Уяған дем бар, уяған ұрылауын үйреден. Мияға қолы ұра, онтаматтаны қорки еға бастығы әтеді еғаны. Пулотын үйлаған мен үйіс арамы бітегені ағылашчымын. Үсен алқам олауы шөй болашчы. Оны қолы ұра білген манна сақа әрігер оңырар қақтанды бұд. Кеспетін тәрейенер әбет, оны бұл күрақты етуіна ханан. Осында маны терелерин. Маны терелерден бастадан тұратын. Бұл Сахапров, Дешковскай, Николайден, оны Георгий Руслановичтан хағалан бұл бәбітерді бар болуын, атында жүттен кәлін ұталар, қайдары хошыты оқыдық дейхананлар олаттар бұл Георгий Руслановичқа мақтаны еметі. Кені әлдеттен уже оғыдық хағалан, Николай Дешковскай тағалан Сахапровтен арбиттағар олық. Нахайыр биппит. Онна би хака битерин дига көддүрө дияханыбын. Онна бу эдер олаттар мантен терехтененнер боксага не то что про бокса эрбока тока любительский код бокса тардыктар онтан ки онта тадды хамаран бидде хорожон профка баран алдыктар хеп атын стиллян олаттар. Алиона там уланы мактаны бете Руслановичка, оны Николай Дешковскайга бу Сахапровтен арбитрлар бии олаттан кесебит. Начуй. Яра Василий. Вопсайнан холобра боксер туосынан тух боллагы. Анды дута хамгар Россия хамгар кесерге спортсмен олгон хакыл кылгасты. Эн мен холобра элбага астаган элбах ситилахын Россия төлөх мастера болдун. Оны тугусу беленетей холобра эдер көлөнөгө. Этер көлөнөгө тан бәлерге никтерин ада бастан туран. Жанардакты жартыныктырын ада тренердерин тылын истен. Онуттан бәлерге сыл турунан ол сылларын ситиелерге бартына оротурун ада. Чоны бартекелер. Оны телбах элбах таганы атындаганы токтор баалардан маменнер баалар. Эмир олору ыркаттырахан. Кый эмир бир сөйдүк келбел. Эмир яхан төрөкнада, күскө жартыныгында, ханара травмалай канап, ханара жалы кансеп. Онун жебе кайныкенде кебарынсакына баздын сибартын ситиек. Онтон элбахки интерьер гире булу бу Василий холбрахим бир эдер булган. Отут кан? Отут бирим. Почти хедде бир. Холбра эн бирге этергел улаппыт кейин Виктор Расадин бил халгы кисер. Өсөл аныс олимпиадалык кисебиндир. Хеп, онтон булган эн токтатын халгы туунан жартынар булган ханы. Халгы буланар баллар. Ол буланар бу мен турарабын. Ол буланар бунан сыллар бунан сороктор бунан мен барын ебин. Билген меха бой бар, мен бой бар белмелебин. Кирсебин, ол кирсенгенден уже камсадан барган. Сө Русланович, ото бу салыктагы беле лиги жагыла. Онтон бу манны көрдүк эдер холор боксердер элбага хедис бит боксердер холора онлорун булаларга томе үле барарды. Элбах боксер холо аттак соллак боксер бителдер була эдерден. Үле булаларга. Үле барар басылын эми тойда уже биерде үлестик. Терде кепсеп бит. Кандай токтур бутун. Үлесеп бит. Төлин чаксы басты тугавлин бойгар булды. Ча бой бит яна жагыжаны камсаны бара булды. Сөп Петр бу Михаил барлама мекелектагы студияга ди. Бу холобра кине үз кисите эрери номно титул хинкисер. Бу тохте пояс содружества ден. Руктак деман наде. Эти тох титулы бары хара. Стран содружества. Там, это как СНГшные, получается, Белоруссия, да, вот эти вот страны. Страны БРИКС, тем бар это вот олимпийская вид торга. Олкурдук. Олкурдук, только профессионалларга.
Михаил любительдерге да аны олус үчөдүк кисерете әлбәттә бу Россия чемпионатыгар финал чепергә тиерде же финалга тиен табистен кисиге булсылах па кисиге нахоттырыр же олох кыл мүчүт туора тибәк хаҗибыта әлбәттә Дальний Восток битен билебен хакайрын кай бита же капитан да була хаҗибыта онан булана кини тугунан туга тенетей холбора кини бил профессионалларга хайда кисәҗәр эн тура теми көрәгән булай кини иникеләх ту Конечно, у него только начало было. Рекорда уже барда, 3-0. Он с каждым рекордом уже ценника улатание, хаяне. Но при этом бятен хютерево надо. Дровятен, пробокстен. Ну, это же спорт, в мире спорта там всякое может быть. Он на бо этими того спорт тетюгарде. Бо ки, например, хакариттен ки идаллах боларде. Амбасты кыча Георгий Русланович хакалара атырды именно. Призер Олимпийских игр. Все знают его. Даже Москва Джерктен Аджин. Это ты откуда? Мы королер была Мигин. Тохолы. Он это как тебя зовут? Петя Дивин. О, Петя дилер. Откуда он? С Якутии. Сразу Георгий Балакшин дилер. От Джаннер тебе уже он пар. Уже идол. Он билинги кемге билин профига мен хайыджа. Эти Тохтарга хохтар, атын залларга хақларин хохтар вообще ханадан. В мире животных хурду джавану на хақатын тюхем бербапин. Потому что хақлар маннык тостуганнар, тохтар. Профбокса именно характер бахар. После 6-го раунда кии капистер баттабаватин. Онук баттавася. Может хорош уже все девин курдук организм. Второе дыхание кира. Тут до мозга костей боис полохана. Сахалар именно тостубаттарына. Онук, характер бутер бар. Ген бутер бар. Тейстымлыра ханкаллах битте бөгөлөр биттер хаттар астактырай. Ол ону куплаганы именно ону качество профбокса хепти бенсе. Вася хыжар болан билер битте. Ону хадан. Жабыт битне. Гүргүсланович, онтон элбак видеолар кадасилер эн бен кемгерме бу капитан бола хаҗыбытын олох атыр бут боксер дөргөттө тебистенге хартаган дейти. Победкин да болдун балуе, ул элбактар де билген холобрами көрсөңгөт кепсетагыт, өсө кепсетенген ыңыраган холобра билин сыгыр хайдагай урукку чемпиондар гытта. Сибая хата тутагаты. Барлар гытта общайсыгын вот. Бу как раз бу кырактыгы эдде кепсепетимес чемпионат России ден Иркутска гаден Денистин бирге хаҗып. Дениске бетим сразу датан бу төчиглене эддетин тохан плангар туруран астен. Текелехтах кийит. Дичана бочотта кылдытнан атырбы боксер профессионалларга анду чемпиона Рой Джонсу кайбыт Денис Лебедев калап. Денис Лебедев калап. Сүз белән калар. Сүз белән билетен лут бартын тотат. Калламы туруран, калламы биене тутугыз була. Отомандык турдан кини бияха холбар хакайра мандык текепси битер деше була. Характар булана хласа дана калады. Хакайра буду дилер. Натым ду ота кабиттилер. Олега мен туетем. Калламы аэропорт була хазыр. Кини билепи барта прити хо. Несколько готер вон төкө келер вон беске туруран. Сәп, онан булана Денис Лебедев сөбүлүр Джон Триумфка келеңет иле харакатынан көрөн каскаты йокотун сөп. Онан же Рой Джонсон этергеле табакка батнар кайдады. Өсө кини накауттан кайда булар. Тол бойга жупиде. Мен барын көрүп дешөй бойта жинен. Рой Джонс уже тур сахар дагади. То сахар мыдан заката булды карьераны кини. Жигинен онно ту хашыпкаты. Дигинен Налоган дию вақтает, но рефери тугате, так ошибкалает. Топ пота вовремя. Денис көрөн барын добивает это они. Себеп онан же вызов севера ден 200 бүлүн ытылдар курактыга баргатын ыңрабыт Соторуке менен Николай Дешковский калияга билген курдары агала барды. Чемпионский курдар балдар. Манна этерге булайты bu IBF TV kurduk iti şöyle bagay iti bir vallah kiser kurdarın kurduk diye ulham bagay. Kurduk onu kurduk. Onu kurduk. Şöyle bagay onu tutan kavan kor yok bit eyha Amerika dur yok bit doğatlar. Onu Fotoğraf hemen halban yok bit bilgin bulana kılgaz toxta bulga var bit. O kanetten Nikolay Deshkovskiy, onu Sergey Sazonov kiriyaktıra, onunla da kanlık çempiyonska kur ihin kisellerin bilgin kordur yok bit. Kanada ratman.
Эшетөгүл үтө күнүнөн күндү көрөчүлөр, күндү истәчилер, эги тайм аут спортивна бирине көрөстелер огот, биги агасы фирге үлелибит, онно то итилер хотур кемнелен сагылыкпыт, 320066 321166 телефоннарынан эриен келерин. Беха өссөгөл диттер киддилер, ол курдук бу Саха Профбокс ден промоутерская компания салаячыта Николай Дечковский келле, он биллер, Россияга биллер матчмейкер Сергей Сазонов, киндерге тылы билген очереднен бери якпет де Николайга. Саха Профбокс хахан тәлілі бітей, оны осынан үлі қамытын туына кәпсі. Драулрун, Саха Профбокса тон Федерация бокса чачетінен онна bu Federatsiya boks öyen bu yıl терилбит. Bu yıl териллеме эти выставочный бой день Орбупу 27 августа международный день бокса улана бәбитин презентациялармы эти площадь Оюнская болуса тагар бир бой Орбупут 4 раундах. Вот тон бе үлибиттен Саға болтыр бұтын бәбіт тарих бұт темі тәрелләк біт. Именно бейттон Федерация бокса Россия департамент профессионального бокса дем бар. Ол рұғыттыләмет лицензия атлаған мұт. Онық документтер бұтын тұттыра мұт ең уже білін официально бейге юридическое лицо. Тоқтырғытта именно профбоксердергытта проф күріқтегілері профессиональный тоқтырғыт нектерер лицензияламыт деді. Беги был выставочный бой, потом был международный день бокса нового бут. Том была она был кыгы был беги хамы том блинги был события бутер был крохтей бутер. Где ту куйде бутей? Вызов севера икис туга. Вызов севера икис туга ден то хамы тухпутен беги был исторический тух болар. Хакайригер Бұл батақ, кәлбәтақ поездар, бұл именно профессиональный. Оны бұл отыр бұған қатан девікер, бұл Петя бұд, Вася бұд, Варлама Миша бұд, бұған қатанна рейтиндері жүгіған титульны бойға кәлі. Ол онты хамы еті бейге туқ бұд, еті сыл бұд, орық бұд, тәрейбет бұдын хамы оны қатар. Де бұл туқтар кәлі, құрдар кәлілер, тұтан қабан көрін қайдары. Жикти багай бу манда телевизордан эле көрөп булды. Манда курдук те халарати били хатырта атати биваллах кисибиттерди. Мен манда курдук курдарылбыттара. Онон же бартай теңге боллагана бу хакайрия халыкта саха болаттыргар бу куртугар киселлерди. Онон бары саха ылжаатчылара, саха мероктактыра бары күскеме болуп койын болаттыр бытыгар. Манда тогоста хамга. Я онна туох буллагади. Билеттери кантан алалар? Билеттер битим булана 3 кассага тулана туралар. Оны приложение мост денге жөба скидкалар промокод вызов севера денге оны скидкалар 3 тугатыланар. 3 кемейнен билет атыланар. Иринген нигер скидкалар агыстынча 5 тынчалар оны 5 мәртәк трибуна. Тон бу бүгүн тоқтабыз спортсменнер бұд бар кәлелер дейқап. Хасын бір ол бұл қалла, хасыр дәйті жасқа көсөк бұд. Олар кәленлер бүгін аты қамақадық барды дейқа. Үшейтік барды. Хасыр да көрбіп бұд. Бары единый формалақтаннан де. Қатын қалақа бітті соғайдылары хақайрия кәленлер. Тон хақайрия раңып тәмет оғыттыр. Бұл олайын олық анырттық соғайын мағажалар. Bu Sergey de bähä kötön kalem baran oluq anarttık sohay buta bähäti örögöy bit tum arenatın baran ködür bütün oluq anar to haqalar o sana haydilah patik olur kiten bähä sohayan qayan olur maran Tanzania ispe kalem maqara qahanda körbota qabit dibastırdım görüp diye dibastırdım görüp taqamada qatın köketen baran atağın sos tohas bolar bile tığıttan diktir girebit indik tığır indien ondan bile etergeli bätin tuğun emosiyatan gut тиротон олог бирбита Таиландста бу поло бейсболкана келбиттер олог метон ити дойдуттан келендер кийин соготаннартан бэбит кататаңанлар мут бу окружной администрация үтөйө таңандаран ажнегиз болосо тегер олог атергерле жол каттатегер оксол буталар халганы ондан да интернет жонда келбиттер аспыкка те вызов севера бастыгы курактыгы тегер
Эми ари простой огозунда келбетте дена Африка чемпиона улус күстәтә ди. Улус Да, хой бу педало. WBC, WBA, WBO, все титульные бои у него 3. С Ником Беллом боксировал, там все дела. Он был Николай Дьячковская птиди, буолаттар рекордера тибет, титульный тибет. Он мен этемете бу благодаря бу Евгений Николаевич Марьевы, Георгий Русланович, Николай Дьячковский болельтинен. Не только боксеров или болдай бу. Барыта команда сплоченная, баранер битер. Бу благодаря их Евгений Николаевич Марья, вот как я все вот перечислил. Бу киллер көмөтүнен бей боксердер тох болах бите. Баястар олох көрбөпүтүнөн баранер. А үйүр жоннор имбирнадалар команда ден бар олуктак. Бир ки боксер манык тахават ханнадагы. Хакырыттан тем более. Манык жоннор эме жактактар, билектактар. Сүрдәк устук, холоврати ММА-да тугар, UFC-га да тиерге, профессиональный боксага холовра аната тиерге. Олох хим бир өйбүр нада ди. Андас ол боксер багата эре агаяк. Таких как ты миллионы, и из них только вот несколько человек. Фортуна, все сплоченная команда. Брата все в совокупности играет. Ну и профессиональный бокс это не любительский же, ну мы 3 по 3, там, ну как регламент, да. Именно все в совокупности, как шоу, ты должен показать зрелище, класс, ну это все в совокупности работает. Сөп, онон же бертяха кисидери кетехебет, Николай, онтон шоу түтер хайдагай тух бар болары, вот көз. Харох это туган секретный кудук, это имбир рела тухтар бар болу, концерт бар болу, то шоу бар болу обязательно. Онна тон имбир картак тух бар болу, хасын медиа взвешивание болу, онна то картак тух бар болу адиян. Оны Сергей Сазонов билбейнерихка атын солун, оны тугу холовра улахан кисилерге ме үлләбит ки. Бу Сергей Сазоновтен, Сергей Ильич Сазоновтен Россияга бегатун тух билдер матчмейкер, вот билилах тухтар гетте промоутер, премьер дарыгыт төлөлөр, ночь ибалар дыйпыт, оннатун чемпион мира Мурат Гасиев гетте олох бәте үлелеспит. Ту матчмейкер ден осанан хакылыттакка байыстыры булар талар, онна көн көсүннөр маны тухтарын теңнәктер хол бурден. Тух. Аныр күдә улы тух гархан улы дикап, оннан бәте тух умухиригер олорон ин тух бәте опытах. Давайте предоставим слово Сергею. Сергей у нас из Москвы. Впервые прилетел в Якутию. Первые впечатления. Немножко прохладно, холодно, конечно же. Декабрь месяц сам по себе всегда холодные месяца, но в целом Якутия меня немножко удивила своей колючей холодной погодой. Как считаете, вообще есть будущее в Якутии в профессиональном боксе? В Якутии бокс в Якутии всегда был на высоком уровне. Всегда был отдельно, стоял, как в регионе, наверное, борьба и бокс – это два основных направления в регионе. Будет, однозначно будет, он был, есть и будет. Очень много внимания, очень много средств с региона, с администрации тратится на развитие спорта, на бокс. У вас всегда на чемпионате России есть, были и будут хорошие бойцы. Георгий Русланович, Василий. Далеко не исключение, это лишь, как сказать, топ, вершина айсберга, но очень много бойцов, которые где-то рядом и добьются однозначно. Петр Васильев, вот все, кто 14 числа будет боксировать, у всех есть большой потенциал показать себя. Чего ожидаете от предстоящего турнира? Захватывающих действий. Очень захватывающих боев. Стилистические бои все подобраны так, что стили делают бой, и зачастую вот, красивые бои сочетаются лишь тогда, когда определенные стили сочетаются вместе. Вот, у якутских боксеров очень хороший бокс в плане агрессивности,
очень и думающий бокс, самое главное. Помимо агрессии, еще ребята умеют думать, накладывать атаки, сочетать. Ага. И что скажете о соперниках наших боксеров? Как подбирали? Стилистически, опять же, мы рассмотрели стилистику боя одного бойца, второго, пообщались с тренерами, согласовали и думаем, что приходим к выводу, что определенные бои, видим именно картинку боя в определенных ключах, которые мы увидим 14 числа. То есть будут интересные бои, да? Однозначно. Жарада оттар. Эти матчмейкер эппетин көрдүк. Олус интерегеней кисилер булуктара бартын бу стильдерин көрөннөр, хөптүбәһәр жоннору талбыттар, онун туох булды. Бу матчмейкерлер сүрүн сыллары ден интерегеней, жоңго интерегеней болдун ден. Онан булана я олох этергеле хан токтулах, шөй оксулардах, ыглах кисилери кетәбит оттар. Оннотон өсөтөгөл ханатабыт Василий Егоровбеге атырбыт боксербыт бүтек ринге атаксыта болар. Онан булана бары сахаба серин олоктоактыра, бары бир сомого болан, бир сутурук болан, келек кайын, өйөк кайын, оннотон күз көмө болу кайын оттар. Я Василий онтон кендеген эргиллен көрдөккө. Холобара ки кемсинере тохпари холобара. Бу эн 13 сулу бу Россия сүмердеме команда хырыттын. Аха. Кемсинер түгендер баларды. Кемсинер түгендер муктар. Мен аныр билен кемсинер булакын отен рукун аларган. Бүгүн күн бар. Бүгүн аларган, онна келер хасыңынан үйүңнен булады. То ханнар сыгалар баллар, ханнар хепкеген муттыран баллар. Ну это олохонлук булады. Мен токтан кемсинмеппин. Оннан боксага мактанабын. Мен бокса булганы элбек товарыстары берди. Сирде дөйдүнү көрдүм. Сакын сирен аттан төк аярбын аттаттым. Россия жейн кемскетим. Мен кайылыр бынан булганы Россия гимай тахабыта, Россия флагы таксыбыта. Мен онтон кен туттум. Сөп онна быйыл олуш үчөйдө кисибитин холобора Россияга де холобора лидердери кайталан билгин даганы холобора бастыгы нөмер болгонда кастабытын эре холобора өсөдө кисеккан сөпөдө деген ханыбыт биге. Же аны холобора бягыр ондо канабис кабета холобора. Битер кимдин сөбөлөс биденду. Антон тугуналан кардохне именно бу ис трукпына. Эдер олтаргыта турабын, эдер олтар митим, мындан халаяллар, мындан буланы физически буланы карта кустубайдылар. Дигене бәм исторумда чугай. Тон просто тох ахары өр эмер бир геҗи махана җаны. Ахары өр кавырчырдын хаскылды бокслар эмертен дробия да бар. Кавыр мен биремете жекерге мераны хумарым мен болум үйүн аста 3 сылта мең дете 6 экер битим болду. Кергем булаганы кавыр эме аякта көрөбөн жекерге мен онотон бәм кадыр бу быйыл именно атынан уже үллән саглыкпын нара демен топой келдим. Холобора хасбиди көлөнага тохпар булар лидер флагман ден холобора Георгий Русланович эми улус угундук дебута де холобора бокса таамын саха бокса таамын идея онтон энкел битенде эми 13 сулырттын онтон халгы энкими көрөгөнө холобора эдеттен кими билет яхан сөбү ким бияга лидер болон сөбү. Анта мен бастан 2011 жылга Россия бастабыты. 19 сөрбекке хастыктарга. Онна бастыр бар булагана Георгий Саныч буту балакшын, ромна очуларга бокслаган бипте. Онна уже салалар үлән бар буда. Онна мен как раз Артур Гентевич мен булагана уже мен такса үлән халабыт. Ол курдук булагана бары бии бу Петр Васильев битен курдук барда маннык система үлән. Бу результаттар келбитте. Ол курдук булагана билген мен бу битти. Оны бие хаттан бу именно результатларын көрдөхнә Пашка бар Васильев. Быйыл чемпионат России кинекис болду. Вот ити голу көрөм мен. Бакат бу результаттар көрдөрөн хептен. Оны дер олтыр баглар. Оны билген антан бу проф боксовыз таксанар. Олин Любийскийге билген үле 2 фронт үле хана ден көрөм. Любийскийге билген булагана бу Умар Назарович Кермелев иба президента бола билген кине. Оны билген бие под своим флагом оны гимном Россия гисене. Эти улхан сети. Олим булагана качыктаны хух. Онна проф бокса булагана бу уже кен олар вызов север. Онда хылай мандык боло турдагана чона Любийскийге боксага чемпиондар ба болуптура, оны проф боксами. Георгий Русланович 2-нче 12ге бипитин булатла, 13ге. 11ге. 11ге де, 11ге бипитин, онтон мен буллана Хабаровскайга Россия чемпионаты барага жибитим. Онда
Василий Гор бастыгын кытты бутун улахан жоңга. Же онна бастыгын кыттан баранган финалдан кал. 13-ке. Ага 13-ке. 2 болбута. 2 болбутун Белик Галам тоқтырдым. Ага, онтан булана быйыл була тип Павел Васильев эми эдерге местеле һәм баран эми 2 болду. Же онун холобура эн солгун катылы демит эренеби булла. Бей бары сакасырын локтоктор оны бийбиге эренеби. Оннуга это Гюргюсланович тету хана. Это преемственность бар был тафыл. Как раз был он бежал гами бипнугенного Вася еще бады кисемер мутейти. Молодежный чемпионат Кабастан, он сразу Россия чемпионаты икис полон олкентен бастан. Это блин би боксеру бады как раз бастыга Россия это. Басты Россия терек джейкис пола сразу басты жыгылгыр команда кири. Дальше варых тапла. Сөп күндүз тәчилер, күндү көрәчилер, ханада ратыман билген токтобул кенне салгы кепситяк бедотыр. Иги тайм-аут спортивный бирник көрөстелрот. Өсөтөгөл үтүү күнүнөн күндү көрәчилер, күндү тәчилер, иги тайм-аут спортивный бирник бу эфирге көрөстелрот. Бүгүн биги вызов Североден бу субботага өрөгөй спорт орагайгар болар де. Боксыбыр тейтін туынан кәпсеталары бұд де хәтті кейсі болуға дауд. Хәтті бой, ол онына бардығы хәтті сақа ола кейсіға. Ағаны хетнерем кемнақ кеселерін ол күрдік де. Николай Пшенников кейсіға қаңаластан кене болағына Пони Питактен бұл Филиппины ола болақ де. Тайланд ола да. Кендікті кейсіға онтан Усалдантан Никита Малгин кейсіға Бұл алтарауына кесі Мухаммаджон Рауфовтен Узбекистан олын күтті кесер. Бұл төт рауына кесіге Николай Макаров чұрапчы, кене болғана Николай Матвеев күтті кесер. Бәтін бейді ұлан күтті, Нюрба олын күтті. Сөп, халғы болғана бұл опытта қаме любительскай боксаға ме әлбақы тейлі ол бұд Назар Андреев. Кесіға алтарауына кесіге кене болғана Клевер Ситхолден Қанта жерде бұл? Зимбабве. Олың күтті кейсер. Онна де бұл титул содружества. Бұл күрігін Михаил Варлама күнтар кейсер. Салех Касимден. Танзанияттан. Хылдыр. Оннатон Василий Егоров туға ұтырсачыта болана Джебен кемдені? Велоситтен бұл Филиппины болады. Онна сүрін бой бұд болағына Россия чемпионы неген кесі болуға, мана Шахриер Ахмедовтен. Қанта хадерді? Новосибирске болу. Оны күтті беге Петр Васильев бұд, Жокускай боксерді көн көрсетті. Кендер болағына ағыз рауын кеселдер доғытыр. Ағыз рауын. Онтан болағына Василий көріп төт рауын, Михаил Варламов аме ағыз рауын кеселдер. Онан интерегіне кеселдер. Дәрі Николай, кепсе қара, бұл хасын қаған болар әтей? Хасын болар әтей? Тоқ болағына Сире-сиреге көстөлдер, оны ұяған болар. Хам интерене бұ. UFC-ге де болын, профессиональный боксаға да болын. Хире-хиреге көстөлдер, ұяғанлар, оны әтергілі оны қырдық тоқта болан, ұтырстан да лашылар. Кәпсе қарқанда болары? Асын face-to-face тен болуға, боксердар ұяғанға тұран барандар бәвәдеріңітті сире-сиреге көстөлдер элиты туықтыра. Бары паранан ағаландар, оның бары элиты туғандар сире-хиреге тақсандар көріңдерін бұтчыңдарын көрдіректірі. Қырты қалғын ондақсон көректірі дейін. Өсті көрсаңыз еқар қанна болары? Урахам олға 6 жастым олар. Торговый центр Урахам ол үйісті әске. Оның үші бағымында қол бар. Қариялар балар. Аэропортқа баранысты қады? Аэропорттеке баранысты қады. Урасам олға үйісті әске хасын кей алтаға? Кей алтаттан болар. Онда тиерін кири босқо дей? Кири босқо. Мағын көрі тарие кирен боксердар бұтын көрін илі қарақатына көреға болады. Онда көрерін олық үшөй болытты кәлбеттер, хәтті ол бары бар болуқтары доғыттыр. Хәтті рақтан кәлбет болыттыр, онна сақа болыттыр. Сөп, онна бейқа боланда билеттері иттілер де? Билет хынатын. Эридділер, онна билет хынатын италды. Өсті түкіл қатылыққа? Билеппит сената трибунаттан 5 мәяқтан хағаланар. 5 мәяқтен бар, оны ринге тағығар 5 тыйынчылақ, оны ағыз тыйынчылақтен Олық чуғастан? Олық чуғастан бұл ринганыттан. Өті сүддер? Әтергерлі оғыстақтарына көліғаны қалан әрекет түгер чуғастан. Оның ұнырғын тегіне, оны жон білі
кихи тугун билече ринге тыгынын билелер чуганнар кайдах отыр риддене кайдах ырханын онтон билелер тугус белилери же уна тренерлер быгыр дүрүнден хок болу жонкеллин демит тонундук организатордор ондук тукуйдан жада ошана запистен бу бар болу гынан баран быгыр дүрү ден хок ошона бу субботага өргөйгө келбеттер эре билелер дагы бастыкына бу эфирден хок болар бехаридилер истекайын 32-00-66-32-11-66 телефондан рияхын Ойбатыран таяп саналы білен деймелі. Дәрі? Бары боксердерге бараларыгар урай кал болдун. Күштак кисини белен дойдулары көндөрөдүлөр. Жон Нурот басы юрері болу. Чуалан Василий Егоровка тоқтоқпын барауын. Тоққа жоны басын сәркәсетен андығы тие Россия түлгеде улхан түлгедегі бараларыгар Европа кенейеді. Жоғын ерден күтітен баран бұл бүгін күннәқі спорт әгеттен барарын қадыры бейхі үйерхан бай футдық елдекінен баран бән шөккіт оқидан мұтәбеккен. Ден саналақпын. Онда бірі үйпеға бағарылдар. Механақпынан боқсаны мәнеке терейбес әтті. Олан механақпынан бұл бән олаттағын мұнянғын тренер, күштақ тренер балағанетін титулын тұтанын тывалылар. Бұл хақайарегер Erdoğan bakışıdı seni üne saybiyete. Barış Uyarık'ta Vasily Gorovka. Мактал. Söp. Ya istenler sohaybıttar. Soğutulları da bulu. Manna balana Alexey Indeyev bu federasiya bıt toleraçı direktörü gönderen hurriyer. Hasın urasam olga tötten bolar deyir. Tötten bolar deydi. Hep olihim balana 16'ta 00 olata göndere büt. Hasın töt çaska doğuttur. Hasın töt çaska бары ураса мол тиярин хасын олата бәтнисаға төт частан тиеңет бу ыяханы көрәрін онна олаттар тас көстүйлерин көрәрін онун де онна ролик бутун өсү бийде көдөрү кара койтан кол бомутжанга наш ролик бар де. Главное событие уходящего года. Приготовьтесь к невероятно зрелищным боям, которые запомнятся надолго. 14 декабря в 17:00 в Центре спортивной подготовки «Триумф» вы станете свидетелями настоящего зрелища. На ринг выйдет непобежденный якутский бриллиант Петр Васильев, который сразится с грозным Шахриером Ахмедовым из Новосибирска. Это противостояние обещает быть напряженным и захватывающим. Но это еще не все. Свой третий поединок проведет Василий Егоров, который встретится с филиппинским бойцом Джевен Велосайд. Кто из них окажется сильнее? Не пропустите этот невероятный вечер профессионального бокса «Вызов Севера» в самом сердце Якутска. Их можно приобрести в приложении «Мост», а также в кассах торговых центров Туймаада, Проспект и Айсберг. Нахачугай, бу маннык боллагына титул ихин кисилер бияка онта таккасаллага да болхажы битера кыйы бүйөн сылган Аллах спорты барыгар онна Оксана Васильева Гюрза Кисантурар Яндреева Мария Кирилова оны кыргыттар киси битере кыргыттар бит атырбы кыргыттар бит титул ихин киси битере онтан быгырыга жа олаттар бит киселер доттыр олаттар бит онан олаттар битер бары күскеме болабыт бары каяндаганы хасын бастан яханы көрөбүт онтан боллагана жа өрөгөй спорт орага егер келемет я болот табытыгы жабыт билеттери эттилер де 5 маяктан хагаландар онон холобора 5 маяка келенгет маннык канда даганы бу эфир көстүбөт онон же эле каракатынан ан бастыгына көрөк көтүнсө де бия хөсөриерлер истехайын алло үтөгүннөн алло үтөгүннөн тата икпин бу жаамай күстах суак бокса Оксугу туанха күстәгүнә бу үчәдик якырактыгылар үчәдик тыннылар валаттар бу үчәдик туактарын барын көрдө дүннәрдән багасын алакпын онда бу Василий Горовте хеп көтөк куйдамбыз бу хебин оксуган көен котон хакайрын атын аттатта онун доробиянда карыстанан токтурун хеп тренерден эң болголору каян онда баланы этен iki buradın eme oksuhar dojeni itabın. İşte taskarollar var. Ona işte ağağı kahan bu boksattan toktabı onda kinitten kıratık tuğan ketsepek gitti ağabeyim kadar bu boksağa hıcı bütün. Temaktalların. Söp.
Кене Василий Убайын тренер батты. Мен да бирки төрөдө тубайым. Кенемитен 9 сылага. Кене боксанан халан халабыта олихимен булагана кене курдук боларыбын каражамын бокса кирбит. Оны мегин билген бу кенелин сагалаппыт, оны билген бе кенелин бу битек бу битер белемнен жабыт. Оны кенелин төмөктүбүт. Онотон түгүннөн туганамын күндү бирде жулактарбын бу агыс не 14 жылдыгар вызов севера профессиональный бокске хатыгар баргытының рабын бейха сақасырын боксердерген келен кайыр бытыгар бягат клаккытын келдерінде қым бағарабын. Онаттан түгінен туғанамын мақтанақпын мақтабын тірердебін. Бұл вызов севера тірячілергер ол күрдік жүгіске корат администрация тігар туғайын Евгений Николаевич Григоровка корат мэргар Георгий Александрович Балашынға Николай Ческовскийга онна бұл кехени триячилерге манна элбах спонсордар баалар элбах жоннор үлелестилер. Бу кинлере хох маннык бокса кехете болу хогат. Олим булагана бу именно кеhe бокса хедитигар улахан күс болу яның. Ярабанды бир ыңгыры тияқпет. Өсі бир итін истияқайын. Алло. Алло. Ага. Дыра болыру. Қантар иден? Меңа Аллахтан Гавриил епкенеребе. Сөп, итігін. Манны просто ақпын дейіп, бастығы боп бұруын Петр Егоров қанды тейді. Ванна бұл болар кейшілерге реферелеріне кімне ақ болалар. Жете хүже естіваттан наға оған тұтылықтаға бұйғарақан көріңе бұроп бокса дия. Бұл бірені тоқтоппа-тоқтырына олаты дұрғыларын еңі яқтырын сөп яғанылбы. Сөп, мақтал. Петр Егоров әме бейге хетилях боксер бұд білген қолар Дмитрий Бивал командатығар бар де. Қасты күлләқ чемпионеті республика? Сыспа бұлақпына 12. 12 күлләқ чемпион. Білген профессионалға ме күтті хәдер бұтты? Білемін хәдер? Аты білген жартындар. Жартындар қанды бары? Санкт-Петербург корка бар. Сөп, манна күтті бәтте? Манна күтті бәтте. Сөп. Онда болана реферилар кімнәқ болуқтыры? Москваттан бүгін асырда 6 судья көтінгәлілер, 1 супервайзер, тутех делегат Федерация бокса России. Направление ланна туман күрәктәй булар деме заявкаладык бутнан күйталар. Алар календар москвичтар, Питердер давалар. Мен ана бар жүйді күт тоқтар яғының. Боксы, профессиональный боксы әтергілі ұлық хүдияттан наға тұлықтақ. Тоғыдеттерде бетер бейбіл кестелерін көді бүтті. Қайдарым ана бар, бейбіл кай бұл күдді әті. Онтын бетер бейбіл кай бүте біттері. Қайдағыра күрәтшігі хорағыр өйден мәт. Отан Георгий Александрович тоқты яғының әті. Тәмін көрібінен жеңнен ничияны береді. Тенгауский сиетон. Битрем. Самое главное реванш получить. Реванш классом судьялар еще идут толтулдырыне. Георгий Александрович түгеннен туган ыңырыққа. Ота кален бары кален булаттар битер күз көмө болон кален көрөктөрүн надо жон поддержкалыктарын надо мена бар до соперниктер бит төшөйдер. Жому кален күзге булаттар битер Вася дана, Петя дана, Миша дана, атың отырға дана кәлін балейдіқтірін нады бұл. Шөй бойдыр бұл оқтыры. Соперниктері шөйдір, олен күстақ тағымнақ зрелищный бойдыр бұл оқтыры. Оны құлады. Қоттыр бадақ бұл оқтыр давалар де. Дәрі Петя. Тоқтен те қамсабе, көрәтшілерге. Барағытын кәлін көрін истин чувствуйдан эти ринга атыга, проф бокса именно хадан обстановкатын атмосфератын кәлен көрін өнеремеді. Василий Васильевич, истәчілерге, көрәтшілерге, ана? Бастыдан тұран кәлен яғанға жылынан күнді хақиме олық тоқтары. Онда та болары тұрар бұлырыңғы тағар олық үшіге бойдыр болықтары. Дигнада проп бойда қайдан ден илі қырақтың кәлен үші қасығылары көред астынан дуы кәлен кәлергітегер ұңырабын ағайын олықтар. Николай Колгастық әне? Туын төчігілі кәлемгіт оты бұдын өйен қағыдан оннаттан тыңнақты көріңгіт бәғат қаян
гыдын ден якмара. Сергей, нашим зрителям, слушателям, Пожелание, приглашение на турнир. Приходите 14 числа, однозначно никто не пожалеет. Будут захватывающие бои, интересные поединки. Спасибо. Де, өсө тугур ханатабыт вызов севера иккис төгүрүнү тыллар куракты хебет профессионалларга боксага. Де хетте киси болуга, онна де агыс сакагыттар була. Де икките бебелерин тегиселер. Де агыс сакагыттыга, онна бары 200 кеме болук койын. Өсө тугур ханатабыт билеттер 5 меактан сагаланалар. Билеттери хи моз сыгырынан атлага катын сөп. Де бертяхай кисилер болуктара, онна тон бир хамы тон кетер кисибит бу содружество кура болар, онна Россия чемпион атын был жайыктыр. Оннан Василий Егоровпыт этергерлы битей кисите болар бу рингага. Онан олаттар бытыр бары 200 кеме болук кайын, өрөгөй спорт орагайын бары бир содурук куддук толурук кайын. Же, манан эфир бүттүмүктенер, аныска эфирге көсү хадир.